muntina kanami te ho tuni hichi thu na ngai ho zo sina bon savin Christ Center family Akon kahin lim chi ovin tuni chan ge hichi thu hung ki sei ho le pathin thu hung ki share ho Bible study ho in ngai jing wa feedback ho jong hin pe jing wa likes ho in a bozing ji ovin na chung chi wa pa kai men ki pa thu kahin phongin him tuni hi character Bible studies in an edu hi in hichi chu koi ham iti hi le Leng Solomon ana Lolhin Naleh ana Losap na ako na Kihilna itabang ihon ipi izil do theivam ti hi lesson from the success and failures of King Solomon ti chung changa hi pha chom chai naman khom ki diu kanomin him amasa penin Solomon hi koi ham. Who is Solomon? Solomon hi koi ham iti hi lama hi Israel te United Kingdom of Israel te adinga leng la athum chan na pa ahin him ama hi David le Betsiba chapa ahi in chukele amin hi Solomon kiti amining chu ahi le peaceful chamna tina ahin him azi chu pathenin 2 Samuel bung somlani sang somni la ngala mai vera hile Solomon kiti pahi apin masanga patsa pathenin analhensa pathenin nathan thim gaw ahin sola amin hi Jedidaya nagasa adinga hi azi chu Jedidaya kiti chu loved by God pathen angai lut pa pathen loi pa pathen gol pa tina ahin hi hiti Solomon leng pa hi apin masanga patsa pathen anangai lut sa amin zong pathen amama man 2 Samuel lama anasa pi Jedidaya anasa pa ahin him avai hom sung hi 970 to 931 BC hilai ka asung hi ativin him anapen namun jo hele Jerusalem mun hi akitiin sukele anapen kum jo hele 990 BC akitin him anathi kum jo hele 931 kum zakol somthum lakhat BC laya anebe hi tira seven him hi Solomon kiti pahin sopi pasal thum anezin Nathan ahin Samua ahin Sobab ahin him aban le hi Solomon leng pahi leng ahung hi chun akum kum somni bo anahin alaize tin scholars on anasevin ama hi anathi chun ahin ko anabe chun kum som gup vel anahitai tin akisezin him Hiti Leng Solomon tusim kimuna ho so hele 2 Samuel sung ahin 1 King sung ahin 2 Chronicles sung ho ahi ama tusim ama chanchin kimu ahi Leng pa Solomon hi Israel leng te la leng ho zo sila ama to banga mai sam anatam sim aumpoi ama hin bongchal sang som ni le sang ni 22,000 anatuin chamna thil to dingin kel ngoi lakale sang somni anato do 1 King bungthum sang lilama akimun him hi Solomon leng pa hi ipiham ahong kipatil chun humble ta kineu sata mi pi ngai lu na dim set pathin ngai lu na dim sen ana omen pathin koma ami te chunga vai an hom thim the ana tau pi na hi chu leng pa Solomon ko ahi na ni aba na him success of King Solomon ang Lolhin dan chu hita banga kineu sata pathin ahin hol zi le apa David zi chun pathin Lolhin na sang ta ahin pe Israel leng te la aching pen le ahaw pen le ama tabanga lengdang kit talo dinga pati anakitib na ahin him hi Solomon le leng pa Solomon hin thuchi bo se zong sang thum ana sei do in la zong sang khalenga ana sim do ti in 1 King bungli sang som thum la ni le som thum la thum lama akimun him ama hin lekha buthum anaziin proverbs hi atam zo amazi ahin ibizia proverb anizi am itia hi le Leng Solomon hin achapati anahil na hozo se cho anahil na dinga cho hi proverbs anazi hi akitin ahim proverbs ahin tuhil pa ahin Song of Solomon hi changthum hi amar anazi hi akitin ahim gamdang mi te to ki veina le business na satta anaboldo Israel mi te ana house le zing Leng Solomon ahi kirin him 1 King lama akimukit ani amahin kumsile sana gold sana zingzong hi 666 talents zaguble song gub talent zaguble song gub hi kumsi ay amazing ahin hi atam dan so 1 talent of gold
talent khat chu sana talent khat chu 33.2 kilo a hin him kg som thuna thup a hi a hile izza la tam ding hitam hi chi chu arabia gama sana ho zaw nai lo hi akitenalizing first king bung som sang som ni lama akimu kire na him hi chi leng pa solomonin anavai hom na gam chu hile euphrates luipi dunga pat philistine te gam sungge egypt gam gi chan ge ya hichi bung li chang som ni lama akimuin vai an hom hi akitin him ni khat sunga leng pa solomon ne le cha ho chu bong chal atha wa thau som ham hing a ki wa thau chet bong som ni kel ngoi zakhat sakhi achal le agol tama tam simzo lo achal acha etc tam ta ho hi ni si a hi ama an ko nga ki lui do jing a hin him solomon achi dan cho hi le First King Bungli 29 to 31 lama akimu kirin so lam mi te zau si akho khel so kezen hi is it mi te zau si le ezra mi ithan mahol chapate heman le kalkol sanga zong ha chinga chingzo hi akitin hi darda kiti ho zo se sanga chingzo a ate piding be hela ching china pate anapi pa leng solomon hi na him solomon scholar ho na se na mo chun solomon khang lai chun ngan cha ho jeng jong complain i ma am lovin cham hlat tain nom ten peaceful tain ana seng ve akitin him ai le ibisia Solomon liang pahi failure ham amain ibola ate lang ate nunga so athiding ko na kisi ita piham hin ko anaman ham Solomon failure ho ana ve khom hite akhat nai chole 3 reasons why he fail ibisia ana fail ham chi ana losap na thugu thum ana sei khom hite akhat nai cho hele pathenin pathena focus na le pathen ana ngai lu na le pathen ana gyal kho na chu nei le go le business hoin ahin khelta na hi masanga pathena ki ngai jing pa chu nei le go holding sum le pai holding adei be se je chun pathena konin alongel ana chi mangta ne ke he mangta na he Deuteronomy bung som la sai gilama pathen in Israel te leng ho chandinga ana sei pi ho chu khat cha ana zui ta poin abon chan ana pal ke ta na he akhat na cho hele pathen hite na sei jin he lenga pang pen chun ama chang se adinga sakol aki hol be zinga a hi lo le sakol kilam be dinga jong Egypt gamlama mi pi akitol sa akit lo helding izena mitile pakai jin nang ho za na se ya nong hoi chilam pia khone kile ki lo hel duty a asai sa hitai atin he hiti pathenin ana thu tep sa Israel a leng hung pangding pen chun ama dinga sakola ki hol be loading Egypt gamla ma jong kinung le asakola ki so ki loading hi ti ana thu pe chu ana palken Solomon hin Egypt le Q kiti muna pat sakol ana so zin sakol atama ana so zin pathin ana zada ahi wangin ana palken hiti sakol ho chu hit mi te leng ho le Syria gama leng ho henga chon ana zo son zin hi akitin him ne le go agel ho be se jegin kang talai jong sang le zali anezin sakol to thim se pai jong sang som le sang ni ana nezin him hiti chu a fail na masal pin he pathenin mosi koma dan ana pe pa so akhat na ana palkia Egypt gamla ma ki le kida mi ki veina aga bola sakol ho aga cho hi chu pathen thu pe ana palke na pathena akingap na ko na chu nei le gowa business a hong ki gamla a hen he ani na chun amahin politics angai luma mazengin min thanding ade be se jen politics a powerful ding tha ding thane ding ade be se je chun leng epam pathenin hilama Deuteronomy lama ana thu pe na chun leng pa chun numei ziding jong aki hol be jing loading a hi atu tilowa a hi le alung tim ki heimang ding a hi lo jong le ama ding chang se a dangka le sana tam ta nei do be ding angai to loading a hi je numei tam ta zia nei loading a hi tia mosi kom ana thu pe chu ani nan apal ke kita en hi je hin leng chanu jeng pathen holo pathen nei lo leng chanu jeng jasagi anaki chen pi in thai kem jong jathum ananei jin hi ji ho chu ibola ana bol ha meti le pagan ji pathen nei lo tam ta anaki puina ji chu politically a powerful king ai lo a hi le
min thanding min angai sangding ade be se zia anabol hi a fail na ani na hi pathian tu pi anapal ke a zadang nu me ani kitchen pia jidang tam ta da nei zia chu Solomon kiti pa he ahong te alanga so ahong te phalin zadang nu me aziti hon pathena ko ne alung thip ana heil hawin ama hi ama ding ana chon se sa tawin am ho pathin tam ta so ana sem sa wen pathena kun ana gam la le jeng tan he ti za lom ta hin hem athum na chu ipi hamtile Solomon hin masanga amite pathin mi te chunga vai hom them thena dinga ana taw na pa chu ana sumilin mi hem te ngai lut na konin building project infrastructure into pp sading in len ta sading ti chu mi hem te welfare ko from the welfare of people to building project ani chon tan hem ani gel kho tan hem hi chi ja chu Solomon leng pa he ane fail ahin he ama hin epiham temple zong tamta hichi pagan zi ane ho za dang zi ane ho ding ana sa pin pathin howin zong ana sa doin ama ding pale zong chu kum sala kum thum lu ana sa in pathin howin zong chu kum se gilu ana sa in mi pi ki khop na ding zong chu house of Lebanon kiti zong ana sa in thutan nad in ding zong hall of judgment kiti zong ana sa in hall of pillars ti yong asa in ai lo le pharaoh chanwa ding in zong palace khada sa pin palzong an again in he in tam ta sa je chun sumle pa ala sampat le ami te ngai lut na akon ala samin ami te ko ma chun tek zong tam pita sumle pa tam ta anala na hi le he je ja cho ama hen mi pi ngai lut na mi hem ngai lut na ko na building ngai lut na thilelo infrastructure gel ko na hen nei para he cheng to mi Solomon an fail na hi tin tu ni chan gen akihen he jen Solomon leng pa kiti pa hen ipi asayam ecclesiastes tu hil pa bung som la ni lama hin sang som la thum na hitin na season he thu ki sei ki ngai cheng se thil hi zat agom so a chai na ke jin pathen gingin atin he akhat na chon a chai na ke jin pathen gingin athu pe cheng se ni so ke jin a je chu hi che he mi hem to ding kin apum pia hitai izena mitile pathianin nakitong zo se hi thilpa hian lang thil se hi zong le gu thima kitong zo se puma chu thutan namuna ahin polo so ke ding hi tin akisi ina thu ana season he ne lego tam ta ne ya aching pen a hi a hau pen a hi a amin thang pen a hi wangin pathianin Israel leng tien bolo ding ana thu pi ho so abon cha ana pal ke ta je chun gamdang mi ki chen pi loading zi ki pui be be ji tam ta nei loading ai le Egypt gam lama le chia ama dinga nei le go so kol tam ta ga ki hol be loading ai le dang kala sana tam ta ama da ki hol loading ta pathenin leng te chan ding ana thu pi so ana pal ke so ke ta na hi zen tu ni ho hin nang le ke so pi nang le ke tu la i gam zong viau hi te i mi zos a mita kip hin sumle pai ngai lut na pathian na ngai lut na ko na su na pathian na ngai lut na pa su nei le go ngai lut na na focus kham na focus pathian ngai lut na sanga nei lo go ngai lut na business ngai lut na sumle pai ngai lut na ni ke do kham ki gel pau hi te ai lo hele nu me ya pati hozong nuti hozong na pasala lungkim na zi a lungkim lawa nu me dang pasal dang danga lungger inazing ovem hitma pathen adai lo hos ibozing ovem ahi lo wa hile ipam itsate elo izi itsate in sumi sanga cho sumle pai ne le go building to pp ne ding in lo tam ta ne ding ti igel khowam hit hozo sin atsai na le thutan namuna in puilo te diu hit hozo se hodinga Solomon banga kisi na hong hitaw ding a hezen tunin lengpa Solomon so banga pathin ngai lut pa apen masanga para pathin amin zong jedidaya ana sa pa apa David zi China thep na hona tam ta ana pe pa so athi ding ko na he pathen pa alung chang hi pathena ko na jam manga ha sia kisia ana thi a hen he aman pathen lunga to ta lo zen acha pa re ho bam khanga chu hi chi leng phung som le ni chu hung ki khena acha pa he ni bo se changa ki khena hi juda le Israel ti hung ki khena hi tai tunin hi chu thona ngai ho zo se leng pa Solomon hin khuwa konin ki hilu hi te pathen a khadan koi jing hoitin nei le go sum le pai a master number gam le chon phat hol ma savin chutil le he chang se so ne ki pe be de he ti he pathen lung i to phat para hele pathenin
ne le go som le pai cho apai mo banga hen pe tho tho du hi e ti a chai le dingai se no mo hen tin tu le chi chu na ngai ho zo se pa the ni i bon savin e holim pi cha ta hang ka ki pa e amen